ubwo kandi nibaza n'izo kurimbura bakazana indege za gisirikari bakazana imodoka z'imitamenwa ku mirongo y'imbere ku rugamba uzamenye ko ibintu bihinduye isura. FARDC ngiza bitangiye mu buryo bwa nyabwo ibikorwa byo kurwana, iza bitangiye nanone gukora ibyitwa offensive attack mu gihe iri mu kubahiriza amasezerano yasinywe yo guhagarika imirwano ngariko M23 batazira ADF ngo akomeje kurenga kuri ayo masezerano yo guhagarika imirwano. Mwaramutse diteki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 tuzindukiye iminembwe gutaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera ibitero by'akasamutwe. Imirwano ikarise yibasiriye agace ka Bidegu yari isibaniro cyangwa se agace kabiri mu rugamba rutoroshye. FARDC za ndege zagurutse kubera iki FARDC akoresheje indege muri Bidegu nubwo zanageze mu gace ka Gakenge. Zagenze gute kujya FARDC yari maze imisi akoresha indege z'indwanyi cyangwa se indege zo ku mirongo imbere ku rugamba za drone zongere zikoreshwe kuri uyu munsi mu gace ka Bidegu? Byaturutse kuki? Turaza kubimenya uko urugamba rwagenze ndetse n'intangiriro yabyo nyirizina aho byaturutse kugira ngo FARDC yongere ikoreshe ibikorwa by'imirwano cyangwa se indege z'imirwano kuri iyi nshuro. Ndabikubwira mu kanya gato. Hanyuma ku rundi ruhande rw'isankuku ngo yabagizwemo na M23 niyo makuru yabanje kuvugwa. Agace ka Rwisankuku kugerwamo na M23 FARDC bikavuga ko nayo yahise yakora akazi kadasanzwe muri iyo lokalite ya Rwisankuku. Ariko nyumvira M23 yahereye Ilundu igaba ibitero yerekeza mu cyerekezo cya Rwisankuku kugira Rwisankuku bayifate bakumira ingabo za FARDC ituruka muri Uvira aziza muri Mikenye kandi banareba uburyo bakiprograma bagahita barasa Mikenye none bahereje hagati nkuko FARDC yabahurije hagati muri Minembwe. Ibi ndabi gusobanura urumva operation idasanzwe M23 yateguye ariko ishyano ngo riragwira. FARDC ibyo yatangaje niba ari ibyanyabyo izi mbaraga nago zabazibaho. Rwisankuku muzuko mbisobanura ndaje byose mbikubwire uko byagenze nawe uraza kuba nkanjye uvuga uti inimbi imirwano ishoka FARDC kayikora inembwa ryawe bayibura bate uraza kubyumva. Hanyuma ku rundi ruhande ariko M23 yamaganye uko ibitero FARDC yakoze byagenze. Ibyo bitero bitane cyane ko nk'umurenge abaturage ba civil ngo ibitero byishe inzira karengane. Ivuga neza ko ikomeza kurwa nk'ibi ngibi bitazijya byanganirwa na M23 izahaguruka igakoresha imbaraga zayo ubushobozi bwayo n'ubukaka bwayo igagarika icyo yita ubushotoranyi igagarika icyo yita ubugogme kandi bikagaragara neza cyane ko ifite umutima wo guhangana bidasanzwe na FARDC kandi FARDC ikazakomeza guhangana kurundi rumwe na M23 idashaka kubahishyiramwe imiyaga. Turaza kuzumva. Hanyuma ku rundi ruhande imikino y'igikombe cy'isi iri kwerekanwa mukanya mugiye kureba indi mikino nkuko mwaraye mubonye indi mikino ni imikino izikurikira indi. Rero imikino y'igikombe cy'isi iri kwerekanwa mu nkambi z'impunzi z'abakongomani mu Burundi aho Kongo iri kwifasha cyane cyane igikombe cy'isi mu kwigarurira imitima y'abakongomani benshi nkugaragaza neza ko ubutegetsi bwa Joseph Kabila Kabange butigeze butanga ibyishimo nk'ibi ngibi. Nyamara ku bwa Tshisekedi Tshilombo hakaba harabayeho guha abaturage b'abakongomani ibyishimo bitewe nuko ingabo za Kongo mugeze kurwana ikipe y'igihugu nayo kurwanira Kongo ishema kuranda mpuzamahanga ku isi yose muri rusange. Ikipe imwe rukumbi muri kano karere kose muri rusange. Indi kipe ihegereye ni Afrika y'Epfo nayo iri muri iyi mikino. Ndaje nkubwire kamwe ku kandi uyu uraza kumenya ibyo yavuze. Yagize ati ni nsore abakongomani bashobora kuzahura n'uva guseye batangiye gutinya ko uduce twa M23 M23 yigaruriye kutwisubiza bishobora kuzagorana. Ni mu gihe ariko ku rundi ruhande yitwa General Neva alias Evariste Ndayishimiye niyo mazina ye. Uyu mugabo yageze ikinshasa ku munsi wa 22 tariki 23 agira ikiganiro n'itangazamakuru mu magambo yavuze Yongeye gushimangira cyane cyane ko umutekano muri Kongo ari ikintu ntaganirwaho, umutekano ugomba kuboneka. Icyo kurashimira Tshisekedi Tshilombo ku kintu cy'ingenzi yafashe nk'icyemezo kinza yakoze. Mu byashimiyemo Tshisekedi Tshilombo byatunguye abantu benshi, harimo no gukora intambara ariko n'ibiganiro. Ndaje bikubwire kamwe ku kandi. Ngewe ndumugu wa Kamanzi muzindukanye w'Uruwande. Reka ngena tugende ku musozo teramwe kamwe ku kandi kuri kuvugwa. Tumenye ngihaka ihatsiki taza gusobanukirwa neza aho kuri terre byagenze. Tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze.
reka ntangire ahangaha nshimira namwe mwese tubana abimena mwandika no muri comment mukandika yuko hari amakuru mwamenye bitewe n'ibyo twabagejejeho cyangwa se hari ibyo mwasobanukiwe. Ni byiza kwandika comment, ntabwo bihanirwa kandi ntabwo bigoye. Reka twikomerere kuri tele ku butaka bwa Repubulika ya Kongo muri Minembwe. Hamaze iminsi urugamba sindabigusubira mu gusobanura ngo byatangiye gutya ABCD, ariko urabizi neza ko kuva ku itariki by'umwihariko 19 z'uku kwezi kwa gatandatu kugeza none na munsi ushira muri Minembwe hatumvikanye ibiturika. Biturikijwe na 23 ivyo birabareba, biturikijwe na FARDC no birabareba, ariko twumva ibyaturitse. Mbaza ngo kubera iki 23 nakubwiye ko gutakaza Minembwe kwayo zayimeze nko gutakaza kiva amajyepfo yose muri rusange. Ote kandi bagifite Kavumu bakajyana Bukavu bakajyana na Kamanyola. Wavuga karizo, ariko Minembwe irenze kuba gace. Minembwe ni impamvu. Minembwe ni impamvu nanone. Impamvu kabiri. Uti bidusobanurire. Minembwe kwitakaza kwa 23. Gambire 23 bitakaje kimwe mu bintu iri kurwanira. Kugirwanira umutekano, umudendezo, imibereho myiza y'abanyamurenge. Ivuga yuko FARDC bakorera genocide. Byibaze nkuko nanjye ndi kubyibaza. Biramutse baye ngombwa FARDC kahafatika yigarurira kagenzura. Bakamara nk'igihe runaka amezi 5 cyangwa se umwaka. Nta genocide, nta bwicanyi bukorwa muri ibyo bice genzwa na FARDC ku bwinshi, dore ko bafite ijambo none rikomeye nta nuko atangira. Bica buri umwe wese witwa umunyamurenge ngo waze kwatuza abafurero, ababembe n'abandi. Impamvu y'23 yabitarangiye. Ravuze ngo byaye birakinye. Ibyo nabyo ubwabyo byaba ari urugamba kuri 23. Kabiri, tuvuga ko 23 bayambuye Kivu y'Amajyepfo. Kuko bavuga yuko nyabase bayambuye Minembwe, bavuga ko barengeramo uburenganzira bw'abari abasivile bavuze igihe kinini cyane bicwa. Utundi duce twose 23 irimo kutugera nk'ibya binoroshye cyane. Uzi impamvu? Buriya Minembwe iri hagati na hagati muri Kivu y'Amajyepfo. Ushaka kuvuga uti ni kure cyane, ariko niba uzi imiterere ya Kivu y'Amajyepfo uko imeze, ni ntara igizwe cyane cyane n'amashyamba n'imisozi. Reka duhere muri Minova manuka Kalehe, manuka ugere mu gace ka Mugenderwa winjira muri Katana ugana muri Kavumu, ubu ni kumanuka umworero umwe uturutse ndena muri Minova, kimwe n'uko aturuka Hombo kamanukanye muri Nyabantu, Hembe Bitare, ukamanuka Mbayo, ukagera none Kavumu, ukagaruka hino gato muri Kalehe, ukagera muri Bukavu, gafata Bukavu, ukagera mu gace ka Walungu, kava muri Walungu ukagera Nyangezi ku ruhande rw'iburyo ugana muri Kamanyola, kava Kamanyola Katogota, ukava nanone muri icyo gice cya Katogota umanuka Ruvunzi ndetse na Rubarika. Va muri ibyo bice none ugaruke hino cyane mu koko k'iburyo ugere Nzibira, ube Nzibira umanuke mu gice kigana muri Shabunda. Ubwo kandi tayari tuba twarangije kuva mu ntara Kivu y'Amajyepfo twinjiye mu gice kigana muri Kindu. Hanyuma va muri icyo gice cya Shabunda manuka muri Mwenga na Kamitunga, va muri Mwenga na Kamitunga gana muri Minembwe ariyo iri muri Fizi, va muri Minembwe ambuka hakurya muri Uvira, ubwo nyine za Runingu nazivugiye aho ngaho. Hanyuma ukava muri ibyo bice umanuka hepfo nyine birumvikana Fizi na Baraka. Ibyo ni ibice bigize Kivu y'Amajyepfo, ariko dore aho Minembwe ibereye akasa mutwe. Minembwe iri rwagati na rwagati kuba harimo ingabo ze 23 bituma FARDC iturutse Baraka bitayorohera cyane kuzamuka ngo ajye gufata agace ka Ruhinja, kuko niyo nzira yabugufi cyane kuzamuka nyina Poezero gukomeza kazamuka Musonjo paka Ruhinja kuri Twangiza Mayilenga. Hanyuma abangaba bagirana connection nanone abari muri Walungu ku buryo bakumira nanone batuka Mwenga ko bazamuka ngo atere muri Walungu kimwe n'abari muri Nzibira. Ibyo byose gahita bituma rero aka gace kabakace k'ingenzi. Watakaza kwa 23 byevuze neza ko FARDC ijye gutangira kwinjira nyirizina, ijye gutangira kwinjira mu nguni zigana muri Mwenga, bakazamuka Walungu, bakazamuka Ruhinja, bakazamuka Kamisimbi mpaka ibice byose byigaruriye. Ibi rero byaba bigiye gutuma 23 itakaza ibice byinshi. Niyo mpamvu aka gace ari très stratégique. Usibye kubw'impamvu na gace karinze utundi duce. Rero imirwano imaze mw'imisi, reka mve muri ibyo ngibyo tugiyemo. Ni imirwano none yakomeje kuri uyu munsi tariki 24 ariko uhereye ku munsi wa tariki 23. Ibitero biremereye. Imirwano ikarisi yabereye mu gace ka Bidegu yabereyemo isibaniro. Isibaniro ridasanzwe. Mbaza ngo byagenze gute? Ku isaha ya mu gitondo karekare, ku isaha y'isa 3 n'igice, M23 yari yafunguye axe inambara zinjira ndani muri Bidegu bagambiriye position eshatu za FARDC. Izi position zari zifitwe na FARDC zari ingenzi cyane kugira ngo M23 iramuka izigaruriye Bidegu yose ariko batombe bari kwita bayigarura byuzuye.
kandi bwo gutafata umuhanda winjiye muri Pwezero buretse maze iminsi umva intambara kwerekeza muri Pwezero ntabwo yanyuze hano muri Bidegu yanyuze ruguru muri Irundo. Rero muri kano gace bibwiraga ko vanamo za position za FARDC na Wazalendo ndetse na FDNB biraza korohera. Amakuru menshi amfite yangezeho amye neza ko kano gace ka Bidegu nyirizina kari mu vyibura position eshatu, imwe ya FARDC Ibu Force ariko bakeya, n'agace karimo Wazalendo ya ku ruhande rwa Amuri Okutumba ndetse n'abarwanyi bo mu itsinda rya FDNB. Imirwano nyirizina yahereye ku basirikare b'Abarundi. Amakuru yemeza yuko ibitero bya M23 byaje giturumuko Abarundi batandatu bahita basiga ubuzima. Agatwe byako kanya direct ku isaha saa 5 bimaze gutangazwa ko Abarundi batandatu bahaguye. Hanyuma imirwano irakomeza. Igikomeza FARDC itibona neza ko yatatswe bikomeye cyane kandi ko amarembo agiye gufungukira inzira igana muri Pwezero. Bati rero aba bahanga bagiye kuza kutwataka, bagiye kuza kudutera, Pwezero bagiye kwituvanamo. Kumbi babagabo bafite muri Pwezero bari gukoresha izi drone mu na za KT6 bahise batangiza akazi. Amakuru yemeza ko drone ya mbere M23 yashatse guhangana nayo iyo yaje itari gutera ibitero ahubwo gufata amashusho ngo barebe neza ni M23 herereye. Yakurikiwe n'indi byako kanya mu gihe imbunda za M23 zanganaga ni drone inde isiza ikubita ibisasu mu byari birindiro za M23 kuri position y'imbere yinjira muri Bidegu. Ubwo birumvikana iturika riravumbuka M23 itatana bitewe n'ibisasu byayituyemo. Amakuru akemeza ko bamwe masikire ba M23 birumvikana basize ubuzima M23 irwaneho kuko ni drone itarobanura imanura ibisasu bigakubita hasi, ni KT6 drone zibwiyahuzi zamaze gukubita ibisasu. Ako kanya M23 cikamwe ibice mbaza ngo kwera iki FARDC yagurukije iyi drone. Bwa mbere katunze dusobanukirwe ngo Pwezero niki. Pwezero ni agace kari strategique cyangwa se agace k'ingenzi cyane muri iyi ntambara, ubizi cyangwa se utabizi bimenye, kubera yuko ni uruhuriro rw'ingabo, ni ihuriro ry'ibikoresho bya gisirikari bisensibilizwa mu bice bitandukanye birimo Rwisankuku rimwe, birimo agace ka Bidegu birumvikana Kalinzi na Kalinzi na cyangwa se Ahenge, uduce nyirizina dukirwamo ibikoresho bya FARDC n'abasirikari. Ikindi kandi akaba ari icyo twakita nka order block, aho gufungira amarembo amanuka winjira mu bice bya Uvila cyangwa se mu bice bya Baraka ariko unyuze muri Pwezero. Muri make ni inzira ifungira M23 kubona inzira yamanuka muri ibyo bice by'epfo. Rero nubwo ngo FARDC imaze iminsi itagerageza gukoresha indege za drone ku mirongo y'imbere ku rugamba, babaye nk'abahatirwa gukoresha izi ndege kugira ngo bahangane na M23 kandi barebe ko bayihagarika muri iyo nzira ya Bidegu. Ndahari yenda ndabigaruka kumbwira ibiri kimera ngaha. Gusa Rwisankuku reka maze nkubwiriza habereye. Agace ka Rwisankuku kuva ku mugoroba tariki 22 cyatari 23 hari havuzwe ko abasirikari gutonda umurongo ari kujyayo. Ku munsi w'ejo tariki 23 ku isaha ya saa 7 hari abasirikari ngo bagera muri 16 baye 23 bagaragaye mu marembo ya Rwisankuku. Kumbi ntibari bonyine, bari kumwe n'abandi basirikari, itsinda rinini ryaje ribakurikiye gahunda yo kwigarura Rwisankuku. FARDC yiyanje kuvuga yuko isani yavuye Rwisankuku isubira inyuma, ariko icyabayeyo ibikorwa ntago bitubizi cyane muri Afrika, ni gake cyane biba. Amakuru amwe aremeza yuko amashusho bayahabwaga n'indege zikomeje kuzenguruka kira kirere zikurikirana amashusho ya M23 bayijya isata burenge. M23 ikomeje kwinjira imbere ya muri Rwisankuku yagiye gutungurwa ngitungurwa n'ibitero biremereye cyane bya drone nanone ziturutse kuri FARDC. Drone zateye zigatera mpaka zikageza mu gice cya Mikenge zituka muri Rwisankuku zikurikirana M23. Ni drone zakoresheje imbaraga ziremereye zari nyinshi zirimo na za kamikaze zigaye ibitero biremereye cyane kuri M23. Aka gace kamwe n'agace ka Gakenge n'uduce twibasiro cyane n'izi drone kuko babonaga ko ari yo za ramforo za M23 bagombaga ngo guca intege kugira ngo adakomeza umugambi wo gufata Rwisankuku. Kubera iki Rwisankuku irwa gati nagwo gati ya Pwezero ndetse na Mikenge. Rero abasirikari bamwe ba FARDC bava muri Pwezero banyura Rwisankuku bajya muri Mikenge, hanyuma akabona abandi basirikare batuka Uvila baza mu misozi zengamiye Uvila mu ruhande rw'amajyepfo ugashyira uburengerazuba, bakaza berekeza none mu gice kino hino muri Minembwe bagana muri Mikenge. Aba rero M23 yifuzaga kuwabloka cyangwa se kubafungira inzira kugira bade gukomeza gufasha FARDC gukora ibikorwa by'intambara muri cya gice cya Minembwe, muri make nko kubafungira amazi n'umuriro kugira ngo imbaraga babonaga muri kara karere zihagarare. M23 yabyize neza kijye kujyana abasirikari ikabashyira muri Rwisankuku, bamwe bagahigamira mu gihande cy'epfo bashaka gutera Pwezero kujya daturuka mu musada, abagindi bagafunga
inzira ituruka muri Uvira, abandi bagahita bataka Mikenke, kimwe nuko n'abaturuka hepfo muri Lundu batera muri Mikenke maze agahuriza hagati ibyo bitero. Muri make ni circling, kuzenguruka FARDC. FARDC maze kubyanaliza neza, maze kubona neza ko ibyayo birangiye muri ako gace, nkagurikije za drone zimaze iminsi zidakora ibitero, batangira kongera guhangana nayo M23 bakoresheje inzira yo mu kirere, maze ibisasu biratukura birakorwa. Yutse ko zimwe muri drone zikoreshwa na FARDC ni drone zigendanwa, ushobora kuzihana ahantu runaka ugahita kora station y'amadrone. Nkuko aho mubona bagerageza kwinstalla iyi station drone yako kanya, gahita wohereza drone bitagombere kubanza bakubaka inyubako zasanzwe. Ngiye nakubwiye ngo ni mobile command post, uburyo bugendanwa bwo commandinga drone. Ubwo rero ni umwe mu buryo ngo ari gukoresha cyane cyane ku mirongo y'imbere. Makuru akemeza ko muri bari kwikora muri Prezero, abandi bakikora mu gace ka Gakenge ariko epfo, akaba bahuza imbaraga cyane cyane abayoboye iyi operation ya za drone, bakaba arimo abacanshuro batutse muri Ukraine bazoye cyane cyane ngo bazanwe bwa mbere ari gutoza FARDC ukoresha za Baba Yanga baguzeyo drone, ariko kuri inshuro bajyana no ku mirongo y'imbere ku rugamba aho ngo bemereye umushahara, ariko mari wabo ntabwo nkuzi wigeze bawutangaza, ubwo mvuze nango ukubise ikinyoma cyako kanya. Rero bivuga yuko izi drone arizo FARDC iri gukoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi zigutanga ngo umusaruro ku rwego rudasanzwe. Utuse umusaruro niyo M23 yamaganye nayo ubwayo ibitero bya FARDC birimo gukoresha imbunda bya rutura ndetse no gukoresha izi ndege zitagira upload mu bice bitandukanye. Katonze twumva itangazo byanditswe na Laurence Kanyuka ku rukuta rwe rwa X agaragaza ko ibintu bimeze ati: nyuma gutsindwa kenshi ku rugamba no ku buryo bugaragara ko badashobora guhangana n'ingabo za FC23, ingabo z'ihuriro n'ubutegetsi bwa Kinshasa zongereye imbaraga mu bikorwa zazo byo gutera ibisasu ku baturage b'abasivili. Kuva ku wa mbere tariki 22 Kamena 2026 saa 5 n'igice za kumugoroba nose ku isaha za mu gitondo ni hagati mu gicamunsi, kugeza kuri wa kabiri tariki ya 23 Kamena 2026 ku saa 6 z'amanywa, bagabye ibitero bidahwema mu duce dutuye cyane twa Bidegu n'ibice bihakikije zikoresheje indege za kamikaze drones ndetse na KT6. Byene nakubwiraga avuga yuko kuva ku itariki 22 ku mugoroba ari ibyo bitero nyizina byatangiye gusa bikara ku munsi ku manywa y'amasana kugiye kumanwa rwagati, aho Bidegu byasaga naho bagiye kwigarurira, ari nako yemeze mu gace kegereye ndani Prezelo ariko ka Louis Sankoku. Bakoresha KT6, bakoresha na kamikaze drones mu kwibasira M23, ariko M23 akavuga yuko ibyo byose biterwaga no kuba ngo badafite ubushobozi bwo guhangana na M23 ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 yakomeje kugaragaza neza ko ifite ubushobozi budasanzwe bwo guhangana nabo, kandi ikaba ifite ubushobozi bwo gukomeza kwirwanaho kuruta mbere yose. Buri make barimo kugaragaza iki cyangwa se kiri, bakagaragaza imbaraga zidasanzwe ku mirwano, bakagaragaza uburyo buhambaye mu mirwano, kandi bakagaragaza neza cyane ko hari uburyo bukomeye cyane bwo gukora intambara ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo rya M23 rakomeza rigira riti: kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 Kamena 2026 hagati ya saa 12 za mu gitondo na saa 11 za mu gitondo, izi ngabo z'ibihugu zombi zongereye cyane ibitero byazo by'indege ku duce dutuwe twa Gakenge na Mikenke. Mikenke nakubwiye impamvu barasheyo ari ibitero byishatse kuzamuka bitutse Rundu ndetse n'ibiturutse mu gice kindi, ariko FARDC igashinwa ko yarasaga mu bice bituwe n'abasivili apana kuri position ngo za M23. Niko bimeze mu gace ka Gakenge, ayo M23 yavuze yuko aka gace ka Gakenge basaga n'abakarikoreye libere total, ariko byongeye kugaragaza neza ko FARDC yongeye gutangira ngo ibitero biremereye cyane kuri M23, nubwo FARDC itavuga yuko yigeze itakaza Gakenge, M23 ivuga ko bayitakaje. Biragoye cyane kumenya ngo ninde uvuga ukuri kuri bo, kuko M23 ivuga yuko Gakenge bayifite, FARDC ikavuga ko Gakenge ari bo bayifite, kandi M23 igaragaza neza ko muri Gakenge ibice bituwe n'abasivili ngo ari kuraswa na za drone za FARDC nkuko babitangaza. Hanyuma ibi ngo bisasu ngo byakomeje kandi byakwirakwije cyane, byateje urupfu ku basivili benshi, bikomeretsa abandi benshi, kandi byatumye ibihumbi by'abaturage b'Abakongomani birukanwa mu zabo bakava mu bice byabo, mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
muri make mu bice bituwe n'abaturage b'abanyamurenge, ari nabyo M23 ivuga yuko iri kurengera cyane kugira ngo itazakomeza kuraswaho ibisasu. Iti AFC M23 ishimangira ku mugaragaro ko yemeje kurengera, kurinda no gufasha abasivili ku bitero bizari byo byose bizabagabwaho. Muri make M23 yiteguye gutanga umutekano wuzuye ku baturage b'inzirakarengane bakomeje kwibasirwa muri rusange, bakomeje guhura n'uva gusenya. Mbere bikaba bigomba ngo kwibasirwa mu buryo bukomeye, kandi bigasa naho babona yuko ari ikibazo kitagomba kureberwa ngo kudebekerwa. Hanyuma tugaruke kuri aya makuru. Bamwe mu bakongomani batangiye kuvuga yuko bigoye cyane ko FARDC yazirukana M23. Kubera iki? Nkuko bitangazwa n'uwitwa Nshola ubwo yabazwaga ku gitekerezo cya Kiliziya Gatolika ku ntambara y'intwaro yangizaga Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, Munyanga mukuru wa Senko, inama y'inkuru y'Abepiskopi, Musenyeri mukuru Donatien Nshole yahakanye yivuye inyuma ibirego byose by'ufatanyacyaha mu myigaragambyo kuwa mbere mu gikorwa cyateguwe n'umunyamakuru utumakoze witwa Stanislas Bujakela. Yagize ati Senko ntigeze kandi ntizigera itera inkunga imyigaragambyo, yibutsa ko yasabye kenshi ko guverinoma yatanga umutungo ukenewe kugira ngo hubakwe ingabo zikomeye kandi bagmagane kenshi imitwe itwaje intwaro, nkuko umunyamakuru nyine wateguye icyo gikorwa cyo kumuganiriza yabivuze. Avuga yuko bo batigeze bitabira imyigaragambyo yabereye muri Congo, ko nta buryo bwo gutsinda burimo. Ariko Musenyeri Nshole yanagaragaje ishusho mbi y'ikibazo cya gisirikari. Yavuze ko leta ya Congo idashoboye kurokora ubusugire bw'ubutaka. Yaburiye ko uko igihe kigenda gihita niko ubuyobozi bw'uturere twigaruriwe burushaho kwiyubaka, bigatuma kugarurwa ubutaka birushaho kugorana kuri guverinoma iriho cyangwa se iyejo hazaza. Ngo ubwo uko leta ya Kongo ikomeza kuzarira ngo ntifate utwo duce, biri kurangira M23 iri kwiyubaka cyane kurusha ko uburyo bizagorana cyane FARDC kugira ngo izakore ibishoboka byose ngo yisubize ibyo bice ejo hazaza, ngo bishobora kuzagura cyane leta ya Kongo. Yakoresha inyigisho za Kiliziya Gatolika n'ijambo Papa yerutse gutangaza ko intambara atari wo muti. Yashyigikiye icyifuzo cya Senko cyo kuganira nk'ijwi ry'ubwenge, asoza agira ati ntitugomba kwishyira mu kaga ko kongera igihe cy'ibibazo mu gihe dushobora gutakaza igice cy'igihugu. Kuri we abona ko bikomeje gutya byazarangira igice cy'Uburasirazuba bwa Kongo kiherewe abandi bakazasigara barira mu mandazi. Isigadi Chilombo ntagakwiriye gutekereza kabiri ngo kuko zange bikunde aka gace ashobora kuzakatakaza burundu, cyangwa se ashobora kuzarangira atakaje Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwose bwigiriye mu maboko ya M23, ku buryo banarebye nabe M23 yahita ishinga leta yigenga. Ishinga leta yigenga mu gice cy'Uburasirazuba bwa Kongo. Ibi rero nabyo ubwabyo bihindukira ikibazo Kinshasa. Katwizire ku mikino ikomeje kuba hariya muri Amerika, Mexique na Canada. Ni imikino y'igikombe cy'isi yitabiriwe n'ibihugu byinshi, Kongo nayo iri mu bitabiriye. Aha mubona n'amashusho afashwe mu nkambi mu gihugu cy'u Burundi, inkambi y'abakongomani. Impamvu mbivuze go ni ubu ni bumwe mu buryo bwo guhuza abakongomani Tshisekedi yateguye cyane kubahurisha iyi mikino y'igikombe cy'isi. Saa 9 z'umugoroba kuwa mbere tariki 24 Kamena mu nkambi y'impunzi y'abanyekongo ya Musasa, ikirere cyamaze kuba amashanyarazi, abantu bari kwirebera imikino kuri ekara nini bashyize hariya mu gihe bategereje umukino none utegerejwe cyane hagati ya RDC na Colombia urimo kwerekeza mu gikombe cy'isi cya 2026. Muze abanyekongo zirimo gukurikirana indi mikino mwiri rushanwa ku mashusho akomeye yashyizwe mu nkambi, aho bari kwera ijisho iyi mikino yose ko yakabaye hagati y'urukino rw'umupira w'amaguru, ibihe by'ubucuti no gushyigikira ikipe ya Leopard. Iyi gahunda ihimunze umwanya wo kwidagadura no guteranira hamwe amasaha make mbere y'uko ikipe y'igihugu ya Congo ihura n'ikipe ikomeye, wavuga ngo ikibazo gikomeye, Colombia, uko ni ikipe utapfa kuyitega yuko Congo izatsinda, ariko biranashoboka na Portugal baranganije. Tshisekedi Chilombo nakwibutsa ko kuri uyu munsi tariki 23 mu kanya gato agiye kuba kuri munsi tariki 24 mu kanya gato yahageze, kuko tariki 23 yahagurutse Kinshasa, aho agiye kuba rero mu manya uri imbere ari no kusura ibice bitandukanye muri iki gihugu cyabereye mu mukino. Tshisekedi Chilombo akaba rero yakurikiranye umukino wose uko akabaye wa RDC
kandi n'umukino wa mbere yawukurikiranye muri Amerika i Houston. Aje no kureba umukino wa kabiri. Yitwa General Evariste Ndayishimiye alias General Neva muri zino kwagiraga muri Republika ya Kongo muri ko rusoza ya ikiganiro n'itangazamakuru. Musa yavuze yagize ati nagize amahirwe yo kwiyemeza gushyigikira inzego za Kongo muri iki gikorwa cy'ingenzi kugarura amahoro. Iki gikorwa gisaba kandi ko inzego zihamye ziba zihari. Ni Evariste Ndayishimiye yavuze yuko mu kino gikorwa ari mu gufatanya na leta ya Kongo cyo kugarura amahoro muri Burasirazuba bwa Kongo, ariko inzego z'ubutegetsi bwa Kongo nazo ubwazo zigomba kuba zihamye zishikamye kugira ngo iki gikorwa kizagerweho neza. Ndayishimiye wari mu ruhande rwa Tshisekedi Chilombo akomeza agira ati nabasabye ndetse ndagira inama abanyekongo bose yo gukomeza kunga ubumwe. Mugomba kwizera ko mufite umwanzi umwe mwese hamwe. Ati mugomba kwizera ko mufite umwanzi umwe. Ati iyo mufite umwanzi umwe kugira ngo mumurwanye mukeneye kugira ubumwe. Rumvikana ko hashobora kubaho ingorane mu miryango yose, ntabwo turi muri paradiso, ariko ugomba gutsinda ibyo byose. Niko Bwana Evariste Ndayishimiye yavuze ko kugira ngo Kongo itsinde kino kibazo ari uko abaturage b'Abakongomani bose bashyira hamwe bakumva ko umwanzi wabo ari umwe, naho kubatabara ngo urimo bose ngo ni umwanzi basangiye. Komeza agira ati ndashimiye cyane umuvandimwe wanjye Perezida Felix ufite amaboko yombi yo kuganira, kandi nashyigikiye iki gikorwa cyo guhorana amaboko yombi ku baturage bose ba Kongo, kwakirana yombi abaturage bose ba Kongo mu biganiro. Kuri Ndayishimiye abona neza ko wari umwanya mwiza wo kurangiza iyi ntambara binyuze mu buryo bwo kuganira cyangwa se ibiganiro nk'umuti w'amakimbirane akomeje kwira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigashobora kuba ari byo bizaba uburyo bwo gukemura aya makimbirane ndetse no kutumvikana mu Bakongomani. Ibiganiro by'amahoro, ibiganiro hagati y'Abakongomani ubwabo. Gusa ariko ibiganiro yavugagaho ntago ari ibiganiro byo kuganira na 23 byibuke. 23 yo bafite amasezerano basinyanye kandi bashinja 23 ko ariyo irenga kuri ayo mahame agenda guhagarika imirwano, kandi gufaka dese yo nambari bayo bari biyemeje gushyira mu bikorwa ibyo amasezerano ateganya. Ubwo Evariste Ndayishimiye niwe yigeze kuganira n'umunyamakuru nanone witwa Variana amubwira yuko bari gusaba na Leta Zunze za Amerika ibisobanuro ngo nk'umuhuza uhagarikiye isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na leta ya Kongo, ukuntu ngo u Rwanda rurenga ku masezerano gakomeza gukora ibitero. Bifuza ko bona Leta Zunze za Amerika zijya mu ruhare zigasaba impande ziyemeje gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje. Ari nabyo wavuga ngo byagiye bisubizwa na Leta Zunze za Amerika mu koresha gufatira ibihano u Rwanda na M23. Gusa ko ku rundi ruhande hakaba hari uburyo nanone budasanzwe Kongo yifuzaga guhuza Abakongomani bose. Ibyabanje byifuzwa na Senko na ICC ngo babashe kuyobora ibiganiro. Gusa Kongo irabyanga, ivuga yuko iganiro bishobora kuzabaho ku buhuza bwa Angola. Hanyuma Kongo itipanga undi mugambi, ipanga umugambi kuvanamo M23 na Joseph Kabila Kabange ngo izakorane ibiganiro n'abantu bajya kuri 500 gusa. Abo ngabo barimo bamwe muri societe civile, abandi mu mitwe ya politiki itabwo n'ubutegetsi bwa Kongo, ariko nta Kabila nta M23. Ubusabe ngo ushobora bwarageze kuri Lawrence Kanyuka kuri Concalves Lourenço, perezida wa Angola, akabwanga akavuga ko Angola itazifatanya muri ibyo biganiro bimeze gutyo. Ari nabyo bishobora gutera iki kibazo ubu muhuza cyangwa se wagomba kubahuriza muri no biganiro nawe ubwe yaba yivanye mu ibyo biganiro kubona ko bitagenda neza, kwitega igisubizo cya nyacyo cyangwa se umusaruro w'ibyo biganiro aho utari byahita kuvugaho rumwe, nabyo bikomeje kubera benshi agaterera nzamba. Ese none ibyo biganiro mu akabyaramye bitarimo uguhuriza hamwe atari Abakongomani gusa, ahubwo nawe bagomba kubatenga mu bitugu. Ibyo biganiro bizaba ibiganiro bizima, bizaganiro bitanga umusaruro. Benshi ni kwa byibaza. Gusa ariko haracyategerejwe kumenya neza niba ibyo biganiro bizaba cyangwa simba bitakibaye, nubwo Leta ya Kongo ikomeza kwishyiraho akabaraga. Kamenya ko kandi Tshisekedi Chilombo yandikiye Leta Zunze za Amerika abamenyesha yuko igihe bahanye cyo gutangira gucuka mu muri Kongo cyegereje, nyamara ngo ibibazo byo muri Kongo bitari byarangira. Igihe bemeranije cyo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo cyase ubufatanye mu by'ubucuruzi bw'ubutare muri Republika ya Kongo hagati Leta Zunze za Amerika na Kongo, icyo gihe cyegereje kurangira cyase igihe bari bategereje ko kigiye kugera. Nyamara M23 itari yakura igice byose yafashe muri Burasirazuba bwa Kongo, akibazwa ngo uburyo aya masezerano azashyirwa mu bikorwa
mu gihe umwanzi akomeje kwa kutaka bwabo twarumviye ngo Leta zimwe za Amerika ngave muri Kongo. Icyo Kongo isaba nko gushyira igitutu kuri 23 kugira ngo yavire ku butaka. Nyamara Marco Rubio yavuze yuko biteze ko ingabo z'u Rwanda zava muri Kongo bitarenze mu kwezi kwa 7, n'u Rwanda bavuze ko ibyo nyine byitwa guvana ingamba z'ubwirinzi atari ingabo kuko nta ngabo ziri muri Kongo. Ikindi ko u Rwanda bavuze ko atari na deadline ku buryo bavuga ko ingamba z'ubwirinzi zavaho mu gihe FDL itari yasenga. Ibiri imbere nibyo bikomeye niko mbibona. Wowe ubibona ute? Nguri kubyumva muri comment. Ubwe neza amahoro.